Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye. Hano ni Ibyiza TV, nkomeza kugushimira wowe muntu ukomeje kugenda ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avugwa mu ikipe ya APR FC, nkuzaniye rutahizamu ikipe ya APR FC irimo kugenda ishakisha, irimo kugenda iganira nawe rutahizamu ukinira ikipe ya Yanga mu gihugu cya Tanzania. Yanga ni ikipe ikomeye, ni ikipe y'ibigwi mu gihugu cya Tanzania, muri shampiyona ya Tanzania. Kuri urwo rwego rero, ni muri urwo rwego ikipe APR FC yagiye kuba ishakamo umukinnyi nimero 9, aho ikipe APR FC bivuga ko ishaka umwe mu bakinnyi bamuba nimero 9 babiri ekipe ya Yanga ifite, ariko nyine mu buryo bwo gutira. Ndagusaba kuza kugendana nanjye kugira ngo tugendane akantu kandi unakora subscribe kugira ngo unyereke urukundo, kugira ngo untere imbaraga zo gukomeza kuguha amakuru ndetse no kwegeza ku bandi bagenzi bawe. Ndetse nakubwira ngo ukwezi kwa mbere tugiye kwinjiramo, murabizi tugiye akenshi kurangwa mu makuru y'imikino, kurangwa n'igura n'igurisha mu makipe agiye atandukanye, haba hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika, i Burayi ndetse no ku mugabane no ku yindi migabane muri make ku isi hose. Urasabwa gukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Noneho amakuru yacu reka dutangire twanzikira mu ikipe ya APR FC ku bakinnyi babiri ekipe ya APR FC irimo kwifuzamo umwe mu ikipe ya Yanga mu ba typical number 9 mugongoni. Ni ukuvuga ngo ekipe ya APR FC yaje kuba ivugisha ikipe ya Yanga mu gihugu cya Tanzania. Yanga ni ikipe ikina muri shampiyona Tanzania, shampiyona Tanzania itoroshe. Noneho ni ukuvuga ngo ikipe ya APR FC yavuganye na Yanga mu ruhe rwego cyangwa se irimo gushaka iki. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Yanga APR FC irashaka rutahizamu nimero 9 umwe ni mu ba rutahizamu ikipe ya Yanga ifite. Harimo uwo bita Kennedy Musona ndetse n'uwo bita APR FC irashaka uwo bita Kennedy Musona. Niwe ishaka kuba ko ekipe ya Yanga FC yaza kuba yayitiza Kennedy Musona. Mu rwo rwego rero ekipe ya APR FC yarashimye, nyine yaje kuba ishima uwo bita Kennedy Musona. Ekipe ya Yanga nayo ntabwo nyine irabishije ku rundi rwego, gusa nyine bari mu biganiro na ekipe ya APR FC, aho ekipe ya APR FC ishaka kumanukana abakinnyi bagera kuri 3 mu kwezi kwa mbere. Irashaka gufunga urukuta rukomeye cyane hariya muri attack yayo, aho umutoza Darikonovic wa ekipe ya APR FC nawe arimo kugenda adepoza abakinnyi benshi, avuga ko nawe afite abakinnyi bakomeye baza akaba yabifashisha mu shampiyona y'u Rwanda. Kandi buranavuga ngo nyamara umutoza yiyemereye uko ashoboye ko ashobora kuba yamufasha, aricyo yamufasha cyangwa se yamugeraho. Ndi nka perezida w'ikipe namureka akamuzana, kuko buri umutoza ntabwo yakifuza kugura umukinnyi, ntabwo yakifuza gukorana n'umukinnyi uri buze kurya bench. Gusa ari umuhungu we yabikora, ataraze wajya kuzana umuhungu uri bukurishe bench, uri bukure mu kazi kawe, atari umuhungu wawe. Ari umuhungu we yabikora, ariko nyine mu bigaragara niba umutoza yifashe akavuga ko afite umukinnyi ukomeye cyane ushobora kuba yagira icyo amufasha mu isama tugiye kwinjiramo. Nyamara umutoza Darikonovic ari umuntu yahabwa agaciro mu iki gihe kigura n'igurisha mu ikipe ya APR FC cyangwa se muri shampiyona y'u Rwanda. Tukaba twareba ko ese koko murabizi ko ikipe ya APR FC ifite abanyamakuru n'abamanager bagiye batandukanye bagiye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino, barimo gushakira ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC ifite abaja benshi my friend, barimo gushakira ikipe ya APR FC abakinnyi bakomeye cyane imbere hano mu rukuta rw'ubwugarizi, kuko ikipe ya APR FC navuga ngo niho ifitemo ikibazo, ndetse no mu bawinga yego. Ndagira ngo naho ngaho ikipe ya APR FC irimo kugenda ishakisha nk'urwo rwego. Rero navuga ngo hari umunyamaroke ekipe ya APR FC yamaze kuba iganira nawe,
ibiganiro birakomeje, uko bizajya bigenda tuzajya tubabwira, tuzajya tubapudetinga. Ndagusaba gukora subscribe wowe ukomeje kunkurikira kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Urandika izina ryawe, utubwire aho uherereye, ubundi hasigaye igitekerezo cyawe. Ni ingenzi cyane. I love you so much. Ndabakunda cyane. Nk'uko bisanzwe ni Sereveriye. Channel yo murabibona ni Ibyiza TV.